Так, Bismillahirrahmanirrahim. Jür. Kede şuntip şermende kılıp durat. Ağa köngül urbaysar. Jür. Bismillah deb bassaң жүрбей коет да. Assalamu alaikum ayımlar jana murzalar. Sizden nazarыңыздарда Хунти H5. Машинем чачыга ак түшүптүр. Sekin karaga boyap koyan emi. Şu arkadan şotkan alayından şık kılıp durup taptaza kılıp koyak. Bugünkü sel. Bugün 20 ming işleşiyoruz gerek. 20 ming. Oho, juda qattiq javob berdim bu. Arentirem jo'g'olganda bayagı. Kebir ayol kishilar shunday javobku. Arentiri kishine jo'g'roq bo'ladi. Eshikni duk javobku. Kuchli o'ylasam unchalik kuchli emas. Slabый qizlar kelib uzoqdan go'lantib kelib javob qo'yadi. Shunda cho'lda. Ничего deydi. Ayda taksi özgünde, yüreğim menin özgünde. Appağımda sağındım, yüreğim soğup özgöçe. Appağımda sağındım, yüreğim soğup özgöçe. Appağım ey appağım, özgündün ey tapqamım. Özgün Bişkek joğ. Hoppa, eshiklar уже javoshib qopti. Tık. Mına chekkalarini qurg'atmasang shunday bo'ladi dana. Tak, ichini ochishimiz kerak ekan maqsad tepchagan. Mana bu trapkani qotib qolsin deb ichiga tashlab qo'ydim. Yumshoq ekan. Dog'im qotib qolibdi. Mayli turib turaversin. Hoppa. Tak, bismillah deb biz ishni boshladik aka. Birinchi zakaz aldım, 4 minut подача, 1 kilometr 600 расстояние. Soatga kelsak, soat 11'den 34 o'tdi. Уже kunimizdan yarmi yo'q deganda bunday aytganda obed bo'lib o'tadi. Uxtaba ertaroq chiqish kerak-da ishga. Endi tunda kelayotganimizda birinchi zakaz adresni qarag'lar. Mikuloqa maqalaqa ya. 53 korpus 1'den düştü. Пожалуйста, до свидания. Спасибо вам тоже. О, no şef. Apasının balası kendi. Apası salıverdi. Bu karagla. Uy. Bolonu ne? Patinkasini traktorning bolonu deyim bunu ku. Tuzlu yüklep koyup durup bek. Tak, tazalap koyduk. Следующий klientke. Patinkasi traktorning bolonunda ile okşaydı kısala. Cık tuz kıp çarptır hemen. Tak, 25 minut yürüdü gene. 28 minut top kettirdi уже. 1736 рубль oldu. Так, завершаем. Окей. Так, мына экөөнү алып келип чыгдым. Негирлер, кара адамдар да эми 36 минутка 1602 рубль болду. Нормально. Бизде следующий заказ бар. 9 минутта жетет экенбиз. Так, бу жерде бир ДПС. Мына таксини токтотту уже алдымда. Nokia Rio не кылган экен? Мында текшерип атыр. Набережныйда. Так, биздин кийинки заказ 18 минутка 1884 рубль. Минуткабы же минуткабы? Так, 32 минутка 1729 рубль. Окей. Так, 6 минутка 812 рубль oldu. Завершаем. Так, ноокатымды алып келип чыдык. Навигатор канча көргөзсө шончо жеткирип мени дейт го. 36 минут көргөзүп эле 38 минут алып келип чыгдым. 1782 рубль.
Так, следующий заказ. 9 минутка 792 рубль. Так, 5 отправим. Daha bir podaça var. 9 minutта жетет экен. Вау, вау. Мынча подачалар uzun болуп кетип атат. Ай. Ичине чекеракка чыгарганда чай ичип алыш керек эле. Курсактар ачып кетти. Азыр мына ушуну ташап көрөйүнчү кайка барат экен. Курсактар ашып кетти го, ашып. Курсактар ашып кетти. Канча? 9 заказ менен 9000 иштеппиз мына. 9 заказ менен 9330. Саатка келсек 4төн 23 өттү. Анан эртең 15 декабрь Яндекске тарынып аткандар бойкот кылсаңар, бойкотуңар кылбагыла, биз иштеп алайык. Силер бойкот кылсаңар кичине коэффициент жанат. Биз иштеп алабыз. Эми Яндекске тарынып аткандар да баягы бойкот кылабыз деп тарынып аткандар. Ан тарынбай мага нормальный деген иштей бергиле. Бойкот кыла турганын бойкот кылбагыла. Биз иштеп алайык бир коэффициент менен. Эмне дедиңер? Мынаны оярбат кеч киргенде орустар айтмакчы, о, красиво, красиво болуп калат ай. Мыналар дом книга болот экен мына. Сол жактагы домдор книга экен да. Китеп самалдуу домдор. Если шо билбегендерге, мына китептин бети ачылып тургандай турат мына. 3 4 дом бар, ошондой окшош. Полный подсветкалар менен шып-шырайлуу болуп турат. Так, мына жерден биз оңго бурулушубуз керек, оңго. Так, мына экөөнү алып келип чыгдым. Кызыл, ак. Неправильно точка коюлду. Завершать этебиз. 918 көргөзүп турат, 907 рубль болду. Ничего. Линиядан чыгып коюп эле бир чайканага бастым, кетип атам. 13 минутта жетет экен, чайды ичип алайык, чай ичпесек болбой калды ай. Көзүм эле калды жылтырап. Биздин заработок 10 заказ менен 9829 рубль. Центрден чыкпадым бар го. Центрден ояка берет, буяка берет, жарты жүртү. Кыска нуска кылып. Эплеп-сеплеп бир чайды чейик дагы. Курсакты зың кылып туруп дәлиши. Шондо да канча 10200 иштешим керекпи кана? Ооба. Дагы 10200 иштесем, бүгүнкү койгон максатка жетем. Так, чайды ичип чыктым. Курсагым ток. Эми бир машинени бир мойка кылып алышым керек. Муну карагыла. Айнектен эле тышыны билип кое бересиңер да, тышы ошондой болуп атат. Ужас болуп атат, ужас. Так, мойкага басып койдум, 4 минутта жетет экен. Очередь жок болсо жакшы. Тарс жуандан. Дальше иштей беребиз. Так, бул жерде эми эки телепос бар экен. Мына адамды карагыла. Чакышты чайнап, бир колдоп жууп атат, экинчи колу не кылат? Эмесин кармап алыптыр да шланкасын. О. Кой эми өтө берилбей, тарстар жуудан чык эми. Мен мүнтүп жуубайм мен азыр. Жөн эле суу менен эле өткөрүп коем, болду, всё. Караңгыда ким көрөт эди? Так, кийинки заказ биздики 31 минутка 1381 рубль. Чото арзан болуп атыр го, арзан.
Так, bizden keyingi zakaz 23 minutga 1300. Интернет слабый болды, он не болды атма. Подумает этот, подумает. Baştaldı. Алло. Алло, Да, здравствуйте. подскажите, а вы подъезжаете, да? Через 5 минут буду. Вы на остановке стоите, да? Мы стоим, знаете, где вот здесь будка написана напротив напротив Рид Карлсон. У А вы вас с какой стороны едете, какую сторону? В сторону Кремля или от Кремля? от Кремля. От Кремля по Тверской, да, Да, получается? да. А, ну все, получается, мы по этой стороне стоим. Все, на остановка, да? Или после остановки где-то там? Да, вот прям где, да, отметка, эти автобусная отметка в конце нее стоим. Хорошо, все, понял. Ага, все. О, стала күтіп қалды дейм бұлар, а? Анау мұнан бұға чейінки заказ неправильно қойып алып тұр да, анан не қыласың ана? Башқа айла жоқтай. Күтесіңер да. Бірақ опоздание болып кетті. 6 минут болып кетті опоздание. Светофорда күттім да, күттім. Аз 3 минутта жетсем, шонда 9 минут опоздание болады екен да. Оп, әйнекті аршы жер. Обычно әлі мұны қарағыла, мұны жер аршылбайды ол. Так, мына Тверская келіп қалдық. Шундай бұрылсақ, біздің пассажир даяр тұрыш керек. Аз бұрыл ауыздан авариканы жандырамыз. Тық. Всем будем мешать дейді. Арқамнан келе жатқандар сөгін айланы өтіп кете береді. Башқа айла жоқ. Мына остановка, мұнан қарағыла. Ой, Тверскаяның бәрі жоқты жалт-жұлт қып жатыр. Авариканы жандырып қоя берейін. Мына шу жерде біреу болса керек. Ана еркектер. Екіта мужик. Братишка. Здравствуйте. Красногвардейский, да, у нас? Так, бұл пассажирлар еш қанша жүрбеді. Пешком өтіп кетсем болады эле. Шу жерде түшіп қалдылар. Может, здесь останемся деп. 901 рубль көргөзүп турат, бетке аз айтат да, эми завышать кылсам, да? Вы не доехали, да, знаю. Ох. Ана интернет саңа. Вот. 454 рубль болду. Нормально эле. Так, кийинки заказ 9 минутка 710 рубль. Что-то интернет тупит этот. У него вот откенде. Кеш киргенде. Москов Ситиге келип калдык. Москов Сити. Так, bizde 9 minutga 825 рубль болду. Один шундайча чупука заказдар ташып атам бар го. Неге ондайча болуп атат? На место экен, шу жерде кийинки заказдагы. На местан басайык чыкканча мынтып жолго жүрөт. Шоссе эмеге барат экен да баягы кыйын көчөгө. Энтузиастов дейби? Энтузиастов. Канча минут жүрөт экенбиз? Кана 38 минут. Мына эми нормальный. 3-4 заказды уже майда кылып ташыдым бар го, карагыла. 16 заказ кылып чыгдым, 16 заказ. 13 миң. 13.700, 16 заказда. 16 миң бош керек эле, 16 заказда. Мейли. Эртең байкот кылса сәл жакшыраак иштейм да. Если эртеңен байкот болсо, эртеңден ушу кепете. Так. 38 минутта келдим, 1957 рубль. Окей, нормально. Кийинки заказ күтөбүз. Как обычно. Так, бизге заказ түштү, муну карагыла. Дейт, место встречи Киргизия дейт. Көрүн да. Место встречи Киргизия деген жерден
Zakaz düştü. Бұл жерден kim çıqat деген emede. Вопрос. Ноқатын емес. Немес танбаса айқай қорат кеміз. Так. Реутовский дейді ғой, Реутовский. 10 минут жүреткенбіз. Ким болса? Место встречи. Hiç kim жоқ, заказ бергеннен кейін тарс эле жүгүрүп чыга койсо, не болот? Жакшы болот эле. Биздин заработок 15.800 болуптур. Пока что. Дагы 4.200 иштешибиз керек. Мунан ташасам 4.000 да. Анан бүгүнкү койгон максат болгон болот. Мен муну күтүп отура берейинби, не кылайын? Жайдайынбы? Бу жерде көп турганга болбойт. Тай берейин. Тим бойло остановкада турам. Ох! Жөтөл! Аптекадан кирип азыр таблеткаларды алдык, ичебиз эми. Каселдин алдын ала алсак, отур тез мынакта жүрөт го булар. Отур, Сидан плюс. Тез отургулай. Да. Опа, все. Да, присаживайтесь. Здесь неудобно. Все. Пристегивайся сразу. Да, вот там есть. Не, вот здесь посмотрите, вот эти. Надо переподключить, да. Реутовский, да, у нас? Рядовский получается. Так, 11 минутка 851 рубль. Ничего. Жаш балдар чыкты го, жаш балдар. Дагы бир заказыбыз бар, 7 минутта жетет экен. Бүгүн не болгон дейм, не болгон күн дейм. Муну карагыла 18 заказ кылып чыгдым го. Бүт баягы чупуга заказдар, чупуга. Мама, ама, хасла, бери своих друзей, приезжайте во дворец. Мы же оба понимаем, это точно не конец. Читаем между строк, тебе лучше одеться. Это леди, знает свое место, не нужно торопиться. У нас много времени, не по 8 миль, чувствую себя как Эминем. С нами за столом ангелы и демоны. В этих шотах стробери и лемоны. Рыжие рубли, розовые евро. Зови подруг, не веди себя как стерва. Это манигонки, ведемся как танки. Сколько? Песо, фунты, франки. Это будто бы банк, но я не коплю. Я лечу из Питера в Москву, чтобы показать им новый звук. Я не знаю, куда я приду, но знаю, все дороги ведут в клуб. Я прыгаю в дах, набираю всех своих подруг. Зову Катю, Машу, Таню, Фалю и каких-то двух. Сказал имя наугад, ведь не запомню ни одну, но что запомнил точно. Уктуңуздар музыканы, мына экөө. Эмеге мына Свити салют деген жерге кирип кеттилер. 2 минуты дейт го, биринчи точкасыга келдик. Экинчи точкасы Балашка барат экенбиз. 2055 рубль. Ажданиян басып коюна, мен не буларга өкмөт билем. Жөн эле күтүп отура турган. Уктуңуздар, булар Bluetooth'ду кошуп алып, ит уруштура турган музыкаларды угуп кетип атат. Тарака турук. Так, буларды алып кеп ташадык. 1 саат жүрдүк. 2180 рубль. Нормально. Андан алдан кант өтөбүз. Парковкалар укмуш. Туш келди коюп жиберген машиналерди. Зорго чыксаң кет, чыктың чыкпасаң жок.
Так. Батабыз mı? Batıp kettik. Daha bir zakaz var bizde. Балашкада bir internet iştebey. Şundaşı oldu. Так, o жерден biz solga ketetkenбиз. Sekin çıkayık da. Orada daha bir жүгүрүп келип tutуп аласың мен. Бар көрдүңөр. Молодец, машинени койгон адамдарга. Зорго батасың. Bu Балашкада кыш экен, кыш. Жолдорго чейин аппак болуп жатат. Так, биздин заработку көрдүңүздөр. 18.213 болуптур. Мына заказды азыр ташайм дагы. Домойду бассам боло берет экен. Үйгө жеткичем точно 20.000 болот да. Ушуну ташайын дагы домойду басайын. Так, bu заказды алып келдик. 30 минутка 1773 рубль. Так, 5 звезда отправим. И теперь домой. 40 минутта жететкенбиз үйгө. Жакшы. Заказды көрдүңүздөр. 12:00-дөн 17 өткөндө уже 20.026 рубль болуптур. Биздин биринчи заказ 11-ден 37 өткөндө алынган экен, ошондо 13 саатта 20.000 болуптур. 13 саатта 20.000, это же хорошо, правильно? Так, домой менен bir заказ түштү. Бул эми канча болот эми? Кыскасы үйгө жеткичем где-то 21-22 миң болот экен. Так, домой менен келген заказыбыз 43 минутка 2075 рубль болду. Так, завершить этейикчи. Ой, завершаем, чё? 2088 рубль болуп калды. 5. Так, үйгө чейин жарым саат калыптыр. Ишти бүтүрүп кое берейик. Эмне дедиңиздер? 14 саатта 21 миң бирдемкеде азыр мына 2 миң турат го, 2 миңден комиссия алса, 500 сом комиссия алса 21.500. 14 саатта 21.500 деппин. Так, лайк, подписаться кнопкасын унутпайбыз, жигиттер. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жараткан өмүрүңүздөргө береке берсин.